ibivugwa biriyongera, amwe mu mayaga y'ibigo arimo arahishyurwa. Bamwe ngo ni politiki, iyobokamana, abandi ngo niyo si tugezemo. Ese nawe ni uko ubibona? Uri kumwe nanjye Placide mu kiganiro mbaza buri kimwe kuri RCTV impamyabumenyi. Umuntu iyo avutse twese dukoma amashyi tukishima, agakura akava mu bwana, ariko abenshi ntidutekereza ku kizamukura ku isi. Ndetse hari n'abavuga ko batava mu buzima babayemo bitewe n'ukuntu babona baryoheye cyangwa se bafata nk'ibintu bidasanzwe kuri bo. Nyamara usanga bibeshye kuko birangira basubiye iwabo wa twese. Ibyorezo ni kimwe mu bintu bihitana abatari bake kuri isi dutuye, ahanini ugasanga abenshi babifata nk'indwara isanzwe, nyamara atari ko bimeze. Bamwe ngo ni inyungu za politiki, abandi ngo ni imperuka yegereje. Uburwayi, impanuka, intambara, ibiza ndetse n'ibyorezo ni bimwe mu biza mu myanya y'imbere mu guhitana umubare w'abatari bake kuri isi dutuyemo. Abahanga n'abashakashatsi mu bya siyansi n'ubuganga bavuga ko indwara yitwa icyorezo mu gihe yandura kandi ikanisha umubare w'abantu benshi mu buryo bwihuse. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu byorezo bigiye bitandukanye byahitanye abatari bake kuri isi. Ese niki kibitera? Ese niki kibyihishe inyuma? Icyo ngusaba ni kimwe, ni ugukurikira ikiganiro mbaza buri kimwe kuri RCTV impamyabumenyi. Wifuza kwamamaza no kumenyekanisha ibikorwa byawe, watubona unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, aho hose ubashije kwandikamo ijambo rimwe gusa RCTV impamyabumenyi, cyangwa se ugakoresha nimero iri kuri screen yawe. Icyorezo cy'agakoko gatera sida. Iki cyorezo kimaze guhitana ababarirwa muri miliyoni 36 kuva cyaduka ku isi, aho umubare munini wabo cyahitanye baherereye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Virusi itera sida bwa mbere yabonetse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1976. Kuri uyu munsi wa none icyorezo cya sida nta muti kiragira, nta n'urukingo kirabonerwa. Ni ukuvuga umuntu urwaye iki cyorezo nta kindi afasha usibye guhabwa imiti imugabanyiriza ubukana no kumugira inama nko kurya indyo yuzuye, imbuto, dore ko bituma hiyongera abasirikare mu mubiri bakagira imbaraga zo guhangana n'agakoko gatera sida. Icyakora hagati y'imyaka 2005 na 2012 yatangiye kugabanuka kubera ko habonetse uburyo bwo kuyirinda, ndetse n'imiti igabanya ubukana bwayo ikaba yaragiye iboneka ku bwinshi. Influenza cyangwa se ibicurane. Ibicurane cyangwa se influenza ni kimwe mu byorezo byabayeho ku isi bigakwira ku mibumbe yose y'isi, kandi ari nako kivugana abatari bake kuri iyi si. Ni ukuvuga iki cyorezo nacyo cyahitanye abagera ku mamiliyoni n'amamiliyoni, ndetse bigera n'aho abenshi bitakariza icyizere cyo kubaho. Bwa mbere iki cyorezo cyagaragaye mu mwaka w'1968 gitewe n'agakoko ka virusi y'ibicurane bidasanzwe. Iki cyorezo bwa mbere cyaduka mu bantu bagiraga ngo ni ibicurane bisanzwe, ariko uko iminsi yagendaga yicuma ni nako icyorezo cyarushagaho gukara, bigira naho gihitana umubare w'abantu benshi cyane cyane muri Aziya. Hari kandi n'indi virusi isa nayo yari yarabangirije iyi ngiyi mu myaka y'1918, 1956 n'1958, ndetse nayo yahitanye ababarirwa muri miliyoni zirenga 50. Icyorezo cya plague. Mu cyahoze ari ubwami bwa Roma mu mwaka wa 541 na 542 hateye icyorezo cyitwa Plague of Justinian. Kikaba cyarahereye mu burengerazuba bw'ubwami bwa Roma ahitwa Byzantine, mu murwa mukuru waho ari wo Constantinople. Bamwe mu banyamateka bavuga ko iki cyorezo kiri mu kaga isi igeze kugera kuva yaremwa, kubera ko iki cyorezo cyo cyaje gihitana abantu benshi bagiye batandukanye, aho cyahitanye abarenga hagati ya miliyoni 40 na miliyoni 50 mu gihe cy'ibinyejana 2 gusa cyamaze. Ni ukuvuga ko cyishe hagati y'abantu 15 na 30% by'abari batuye isi. Mu bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara mu mwaka wa 2013 bwagaragaje ko iki cyorezo cya Plague of Justinian cyangwa se ubuheri cyatewe na bacteria yitwa Yersinia pestis, ari nayo yateye ikindi cyorezo cyiswe urupfu rwirabura. Cyabayeho hagati y'umwaka w'1347 n'1351.
Plague of Justinian byaturutse ku wahoze ari umwami w'abamuzwi nka Impera wa Roma ariwe witwa Justinian wa mbere. Hari abandi bavuga ko iki cyorezo cy'ubuheri cyatewe na virusi yavuye mu mbeba zari zaraturutse mu mirima y'ingano yo mu Misiri. Umuntu wa mbere wagaragaje ko mu bwami bwa Roma hateye icyorezo cy'ubuheri ni Procopius wo muri Byzantine mu mwaka wa 541. Mu gihe gito cyane gihita gikwirakwira ku isi, aho ku munsi kivuganaga abarenga 10,000. Cyaje kurangira mu mwaka wa 750. Gusa nanone nyuma yaho hapfaga abasaga 500,000 bahitanwe nacyo. Ntibyagarukiye aho gusa kandi, kuko hagati y'igihumbi 1347 n'igihumbi 1351 isi yahuye na cya cyorezo cya karabutaka cyizwe urupfu rwirabura, maze cyogoza umugabane w'Uburayi. Icyorezo cya COVID-19 cyitiriwe coronavirus kuri benshi bitewe n'uko giterwa n'agakoko kitwa coronavirus. Aka kanya imigabane yose yo kuri isi dutuye, ibihugu ndetse n'abaturage ubwabo bose bahangayikishijwe n'icyorezo cya COVID-19 cyiswe coronavirus. Iki cyorezo cya COVID-19 cyaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Wuhan, cyemezwa ku isi nk'icyorezo mu mwaka wa 2019 mu kwa 12. Ariko abenshi bakavuga ko atari virusi yokamye isi, ahubwo ari virusi yakorewe muri laboratoire ku nyungu z'abantu runaka. Kuri uyu munsi wa none nta gihugu na kimwe COVID-19 itarageramo, ndetse aho hose kikagenda gihitana ubuzima bw'abatari bake kuri iyi si. Abashakashatsi bavuze ko COVID-19 yaturutse ku gakoko kitwa coronavirus, kakaba gafatira hanini mu myanya y'ubuhumekero nko mu mazuru, mu kanwa ndetse n'ahandi haca umwuka, dore ko ari naho yandurira hanini. Icyorezo cya COVID-19 ubu kimaze guhitana amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu batuye isi, kandi mu bihugu byose bigize isi dutuye. Ishami ry'umuryango OMS ryatangaje ko hari umuntu umwe wanduye COVID-19 haba hari abandi 10 bayanduye. Ni ukuvuga hari 10 haba hari 100. Ibyo bikerekana ukuntu COVID-19 yandura mu buryo bwihuse cyane kandi bukabije. Ucyumva nawe ubwawe ukuntu iki cyorezo cyandura wagira ubwoba, gusa kugeza ubu hagaragaye uburyo bwo kuyirinda, nko guhana intera hagati yawe n'undi muntu byibura metero, gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, cyangwa se ugakoresha umuti wabugenewe witwa sanitizer, kwambara neza agapfukamunwa, kugabanya ingendo zitari ngombwa ndetse n'izindi nyinshi. Iki cyorezo cyugarije isi kugeza uyu munsi nta muti kirabonerwa, gusa cyamaze kubonerwa inkingo zigiye zitandukanye, aho zimaze guterwa abatari bake ku isi. COVID-19 igenda yihinduranya ku buryo bukomeye, dore ko kugeza ubu hamaze kuboneka ubundi bwoko bwayo nka Delta, Omicron ndetse n'ubundi bwinshi bugiye butandukanye. Ibi byorezo ntitwavuga ngo tubirangize aka kanya, gusa tuzabigarukaho buri cyorezo ukwacyo mu bindi biganiro bizakurikira. Ndagushimiye twabanye muri iki kiganiro mbazabashye kuri RCTV Impamyabumenyi. Wifuza kutugezaho igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi, wadusanga ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo Facebook, Instagram, Twitter cyangwa se YouTube, aho hose wanditsemo ijambo RCTV Impamyabumenyi. Niba utarakora like, share, subscribe kuri YouTube, igihe ni iki kugira ngo ubikore. Mwari kumwe nanjye Placide mu kiganiro mbazabashye kimwe kuri RCTV Impamyabumenyi. Naho ubutaha. Batwita German Expert Garage. Nitwe ba mbere muri serivisi zo gusigasira ubuzima bw'ibinyabiziga byanyu. Duhereye mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Nyundo, neza ku muhanda munsi y'uruganda rw'icyayi rwa Pfunda. Tugufitiye serivisi nziza zitandukanye nka computer diagnostic, gusuzuma imodoka ukoresheje imashini, engine repair, gukora moteri, computer wheel alignment, ibijyanye n'amapine kuyashyira ku murongo, general services, gufata neza ikinyabiziga cyangwa se entretien, brake and clutch repair, gukora ferinambriyage, panel beating, kugorora no gutera irangi. Agashya rero tugufitiye na headlight centering devices, zimwe zigufasha gutunganya amatara neza. Tugufitiye car wash ikinamba ndetse n'izindi serivisi zitandukanye zo mu igaraje. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero zikurikira: 07 88 47 20 03. German Expert Garage,
dukora buri munsi mu masaha y'akazi. Ubuzima bw'ibinyabiziga byanyu ni inshingano zacu. Nimutugane buri wese ahawe ikaze. German Expert Garage.